Brajića i dio Primorja od Miločara do Sutomora. Iako okupatori sve ovo proglašavaju sporadičnim gerilskim borbama, svima je jasno da se radi o opštenarodnom ustanku. O ustanku koji vode partizanske jedinice Crne Gore. Italijanska okupatorska vojska odlučuje da se konačno i krvavo obračuna sa ustanicima. 18. jula, da bi obezbijedili prodor motorizovanih jedinica ka Cetinju i oslobođenim dijelovima Crne Gore, selo Brajiće, prelijepo mjesto između crnogorskih gora i mora, nadmeću izviđački i borbeni avioni zasipaju selo i cestu tepisima smrti. Bombi i hiljade mitraljeskih metaka zasipaju Brajić i okolinu. U isto vrijeme italijanska topovnjača Bassini, ukutljena ispred Budve, granatama sa mora gađa Brajiće, a pridružuje se i borbeni brod Šolta. 108. bataljon crnih košulja, elitnih talijanskih jedinica, napreduje u motorizovanoj koloni prema Brajićima, ne bi li krenuli dalje. No, nisu mogli dalje. Brajićka ustanička grupa, koja je bila najbrojnija, je na položaju Velja i Mala Jeva, Karlov Krš i Snježnica. Podgoričko-tomički odred je na Grabu i Zmijinoj Glavici. Pristižu borci iz Vajina, Svetostefanska Momčad, Paštrovići. Brani se tvrđava Kosmač i uriša se iz zasjede na motorizovanu kolonu. Zvanična istorija bilježi Brajićku bitku kao jednu od najznačajnijih u 13. julskom ustanku, a u epsko predanje ulaze podvizi boraca, njihov individualni i kolektivni heroizam. Italijani pokušavaju da se odbrane, vrše zločine i pale kuće u Brajićima. Učesnici, borci, pamte potresne detalje kada Italijani na haubama kamiona vezuju taoce koji su vozili iz Budve, a taoci, iako izloženi unakrsnoj vatri, hrabre partizane da udaraju žešće i hrabrije. U smiraju dana na cesti ostaju uništenih 16 kamiona, prvi tank koji je uništen u narodno-oslobodilačkoj borbi, jedno komandno oficirsko vozilo, 127 fašista je okončalo pod ustaničkom paljbom, 38 vojnika sa oficirima je zarobljeno, zaplimljeno skoro kompletno lako i teško naoružanje. Brajići slave pobjedu. Tog 18. jula 1941. godine 108. bataljon crnih košulja prestao je da postoji na Brajićima. Kasni tok narodno-oslobodilačke borbe, fašističke represalije i ofanzive, osjeke pa ponovne pline ustanka koji se pretvorio u svenarodni oslobodilački pokret predvođen partizanima, koji je pobjedonosno završen 1944. godine, ispisali su najsvjetlije stranice istorije slobodarske Crne Gore. Brajići ostaju kao veliko poglavlje te istorije koju niko i ništa ne može promijeniti.